kabilang iyahan Isang bulang mo binidoan Hai nang pangkana Seksi dua jakong apa Nilong akarai kong diapan Hai nang Rada kaci song pahai nang Itung long do rat kaci song ao bianing hako benodan Setet lo ajar dah ningkan farohi ningkan hinia perang ningkan ketom perang mendalang li BJP la sini tu APHLC amoni tum ni tum pola chot lo alang li phan kang wai komando ni kang wai ni li lekang wai takali alang li phan ing wai that pen meeting da do de that lo meeting do de pen lo CC committee meeting do de alang li ke perang menda BJP alang li ke tung ti la thang bak pen amoni tum alam ke hadi ni tum lam boy da ping tung porsi pedam tung de der lo la yo kam di Laujan along Surupotha MSC constituency along sipini ke meeting dulu ini tum candidate ke dake Bapuram terang alang li highway di ini tum cini lo aprang benta la penon ni tum intang pon bom lo APHLC tum ke la ni tum bhana pachubai ba rat atum bhana pachubai ke pilu tum do la soalam si ludu nang ni polam si than lo pini la pen aprang 1933 ahot la pen 69 na nikan ta apen non ta la so dharmo alam ta na pele thule lo la so dharmo alam pen jo kapilu kam claim lo elito phan la so munit tum la dharmo alam pen ki ludu de dia phan si tum dak than lo la pen APS 6 schedule alam 6 schedule pen pite karbiang long ke chirai un e la pen la ka chirai un dia phan ke hala lo pilo ne ka salam nahi do paragraph 2 sa paragraph 7 penta lai hui salam nang gi pulo ni tu pu ka salam ta neli tumle hai de tikke BJP pen congress tum ge la ka salam le akapre party tu ge alang li tum salam nang gi pu hai he la pu jo salam sita akapre party ko mane salam le papang duk bok apa salam ko neli tum ning ke hang bang ke 6 schedule paragraph 20 ateng voter list along pen la ke chia tuma men an ke than et nang ji la hello la pen ke long lia patata ke chia tuma men an ke than lap nang ji la to man pipe det nang sakori ta ke chia tuma phada men an ke than lap nang ji la pen la to phan mo phi ke sakori ta da 6 schedule ar lo ke pipe det nang athema lai hu ke chok che itum ke chia to man pirong pen a jok ini tum ke duk tir ang lo non ili tum karbi arong be thedam seta mat plaster ahem sai sela elitum ke lage mat plaster ke lage standard ason le tu non ke bang ha plain district be theke mat plaster ke avelu adake concrete building sai sela la si elitum la sik schedule ke do ke elitum plan muchot thek muchot nang po seta non ke sik schedule ke en e pen pot ki duk la si sik schedule ke en pe meji la pen autonomous state kalite separate state ke long bek ya fansi ni tum APHLC tum ke che dan bom lo la pen la long le ticket tum che dan bom gila la yi la in koira trokam long pen in greener cap ke nin tum highway ki posi ni tum ning ke ani liya ki nang lai ko highway ki athema highway ki podim bang ke la no
Dili tu lagi klaim kita untuk anda di. Bilang lakukan kali tu teknologi dili tu kita tang. EPSLC tu kita tang MP election, MLA election lagi kita tang tadi. Camping apa? Tapi lo tangkap pusat sikai sih tapi lo tak vote kita kau di. Mana dili tu EPSLC lo di vote jong vote pi. Arlo ni aku mesti kau pengen jong jong tu pi apa? Dili tu celak kata ni. Pastor dili tu ada kamu penjong dili tu amai putar kalau kita akan meeting pada EPSLC kampung ni. Mana dili tu EPSLC lo itu kamu campaign. Mana itu kita teknologi di. Nang armu kau sedake sulpotan itu lo asal kais majority pada kamu ada itu dulu lo. Jongel palu dah dulu lo pola EPSLC mana di. Kiong tu ngabut jok masih hai. Basic lo sulpotan lo ke pucat kali tadi lo adang alang sitame dulu tu EPSLC tim tu EPSLC tu arong kibulai itu tido tu maaf itu ideology principle do kalau sotes tu klaim tu ke cengsi dia tu ke ceso buding kani lalu tu ceso bom lo ta kalau soal ni power lo ta alu tu ke klaim dia tu lo lasu la ke ceso buding kani la pen tu ke doan development la pen saguri la pen contract an tame lo lepot ta an tame lahai bang itu lo sosial macam ni non ini tu ceterak ni melam nali tu bisa sete nali tu humbi dam kami la dimaso ya di hala dakla dimasak dia bukan kang nek nah tu 62 ko hangjo monok siku itu 62 tes ki puluh pun mana nak kami ada ke 62 la romsam ke sulu nak citi bok heran tak bang ini kan MLA anta bang anta hadi MP itu kan belong sudah sudah alang tunggu jo ciklem tek ini tunggu mana sedang ini lapal hala dak kiroli lawson bihari kaya tu seharusnya ini master tu ini gitu nak tu kan ada tu future EPSLC chalo tu kai chara nak tu mati bumi ke nak tu nanti ho nak tu lah dan cepat nak tu dak sedang nak tu cerai nak tu rasa tu kai gitu dan kita tu ini tu ada tu bom lo sosial media dia lo kadu bang lo ke buji bom lo si EPSLC ban ke itu jadi camping pin dan tame jual beta blok si EPSLC ni pahai lagi. Lasi ini tuh apa suhut slogan yang tadi tuh hang politik EPSLC long live EPSLC long live EPSLC long live EPSLC long live rakyat itu partai nama rakyat itu partai nama Hempe politik Roh saya cepat padi nama Roh saya kecil partai nama EPSLC ada partai nama